5 বছৰত একবাৰ হ'লেও হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এছেম্বলিত আহিব লাগিছিলে। ভালে কওক বেয়াই কওক, আহি পেলাই আমাক সমালোচনাই কৰক, আমি আৰু একো ক'ব লগা নাই। কিন্তু 5 বছৰত প্ৰায় 14 বাৰ এছেম্বলি হৈ গ'ল, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই একবাৰো এছেম্বলিতে নাহিল। আৰু সিজন কি জননেতা হ'ব? তেখেতৰ সমষ্টিৰ কথাও ক'ব নাহিল, বিটিআৰৰ 35 লাখ জনসাধাৰণক ক'ব নাহিল। আজি যি মানুহ যে 17 বছৰ নেতৃত্ব দিলে, ভাল বেয়া চব দেখা পালে, তেখেতৰ একো দায়িত্ব নাছিল নেকি যে এই 5 বছৰ এছেম্বলিত আহি ক'বৰ কাৰণে? যদি এছেম্বলিলৈ নাযায় তেখেতে ইলেকশ্যন খেলাৰ কি মতলব আছে? চিফ হৈ পেলাই বহি পেলাই বাহিৰত থাকি, শিলিগুৰিত থাকি, দিল্লী মুম্বাইত থাকি অফিচ চলালে হ'ব নেকি? কি ডাটা আছিলে তেখেতৰ তাত? খেতিয়কসকলৰ কি সমস্যা আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কি সমস্যা আছে, সামাজিক কি সমস্যা আছে, সেই সময়ত হত্যা হিংসা কিমান বেয়া এটা পৰিস্থিতি আছিলে, এইবিলাক তেখেতে একো কৰিব নোৱাৰিলে। আৰু আজি ৰাজনীতিৰ নামত যি টি কথাবিলাক কৈ পেলাই প্ৰদূষিত কৰে। একত্ৰীকৰণ সভা চিনচিয়াৰিটি থাকিলে তেখেতে ঘোষণা কৰিব নালাগিছে, আলোচনা কৰিবলৈ ৰখিব লাগিছিলে। চ' গতিকে তেখেতে আজি পাব্লিকৰ আগত এনে আননেচেচাৰী কিছুমান কথা থ্ৰ' কৰি এনেকুৱা ৰাজনীতিবিলাক কৰে, ৰাতিপুৱা এটা কথা গধূলি এটা কথা কয়। हाग्रामा महिलारी बिथाङा थांनाय बे बोसोरबा समाव एसेम्बलियाव बिटिसि एसेम्बलियाव खनसेबो नुजाहैयाखै। तो जोङो नुदों जे नरेन्द्र मोदी सरकार फैखांनायनि उनाव डक्टर मनमोहन सिंहआ पार्लियामेन्टआव थांनानै गाव मावनो सिगाङाव मावनाय हाबाफारि आरो आथिखालनि सरकारा मा मावनो लादों बेजों रुजुनानै बाथ्राफोर बुंदों। बिथाङा सासे इक'नमिस्टमोन, भारतनि रांखान्थिया बबे लामाजों थांनो नागिरदों आथिखाल सरकारनि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय बै समाव बिथाङा बिदि बुंदों। दा होमबा सरकारखौ नोङो पजिटिभ दिगाव मोनसे क्रिटिसाइज खालामनो हायो आरो सरकारनि लानाय थांखिफ्रा बबेबा गोरोन्थि जायोबा बेखौ ट्रेकआव लाबोफिननो हायो। दिनै आसामावबो जों नुदों सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि सरकार फैनायनि उनाव तरुण गगৈ बिथाङा एसेम्बलियाव फैनानै सरकारखौ नोङो पजिटिभ दिगाव नोङो समाल'चना खालामदों। खिन्थु हाग्रामा महिलारिखौ नायदो नोङो थांनाय बोसोरबायाव खनसेबो बे एसेम्बलियाव नुजायाखै। एसेम्बलिया जाहैबाय नैबेयाव थानाय सुबुंफोरनि, बेयाव थानाय नोगोरारिनि माबा मोनसे प्लेन पलिसि सरकारा लायोब्ला बे मोजां जाखोना गाज्रि जाखो? गाज्रि जादोंबा बेखौ नोङो मोजाङै लाबोफिननो बा ट्रेकआव लाबोफिननायनि बाथ्रा बुंनांगौ। दा हाग्रामाया बबे रेसपन्सिबिलिटिनि बाथ्रा बुंनो नागिरदों? दा बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहानानै मा मावफैगोन बिथाङा? बे मोनसे गिदिर सोंलु आरो बेखौ साफ्रोमबो बिपिएफनि मददगिरिफ्रा बेखौ मिथिनाया मोजां। सासे नोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जादोंब्ला नोङो पाब्लिकनि खामानि मावनो थाखाय, पाब्लिकनि मोजांनि थाखाय जेफोर आयेन कानुनफोर बानायो बे एसेम्बलियाव जायो। बेयाव बिथाङा फैनांगौ। बे रेसपन्सिबिलिटिखौ बिथाङा रुजुनाखैब्ला बबे नोङो मोखांजों नों बुंनो हायो जे फैबाय थानाय समाव बे सरकार फैगोन मोजां मावगोन? जेबोआनो गैया।